Blind ranking the top under 17 rugby players. Dat is 5. Ja man, wat praat is sowieso ja van Paul Roos dink ek. Ek stem nie saam met jou nie. Hy het regtig goed begin. Brutal honesty, yeah. You had a good Northside tournament. Played well there, and then from there, I think your form dropped a bit. But nothing you can't fix this year. I'm definitely putting you at number 4. I don't know about you. Wat sê jy? Number 4. 4. Yeah, we go with 4. Cool. Oh, Tian. Yeah. One of my favorite players, the most physical. I'll put him at with this list, you know. I'll put him at number 3. I don't know. Nah, I'd put him at 5. 5. I agree 5. 5. Both of you at 5. Yes. Shoo, okay, Tian onder toe met jou. Kobus SA skole spelertjie. Ja, 3 definitief. 3. Okay. So ek sal hom 'n 2 gee. Hy het SA skole gespeel die jare, was een van die mees fisiesste spelers daar. As 'n graad 11 laai toe. Hy het net 'n goeie game gehad dan. Is hy skool nie. Hy het hy was een van die consistente spelers van ook Dilrabies. Maar is een van die top 3. So ek sal sê definitief nommer 2. Alright. 2. Kyk hoe gaan die colours aan vir Ethan. Was dan Noord en Suid? Ek gaan met nummer 2 daar. Was dan Noord en Suid? Nommer 2 was nou net gekies Mollas. Daai man het op Roos op hulle 20 gehad. 1 of 3. Okay, 1 of 3 is oor. Hy's Nommer 1. Hy's nommer 1. Hy steek in punte aan. Hy's vinnig. Ja. Nommer 1. Great praat. Hy kan dalk fullback ook. Daai man alle van 10 100. Ja, hy hardloop, hy's atleet ook. Kan jy nommer 1? Nommer 1. Ethan, jy vat nommer 1 daarso. Kyk. Ons het vergeet van Lamla. Ja, Ons het vergeet van Lamla. Sorry, Mr. Lamla. You get number 3. Nummer 3. But yeah, that's fair. Really? Comment us who you think we should talk about next. Comment. Moenie skaam, man. Kom maar live.